Njengoba umkhosi wencwala ucalile lapho khona libutho lishuce kusukela esigodlweni eNgabeveni la esigodlweni eLitsitsini itolo lomuhla selo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu indlovu yomhlaba lomangcebeza khosha wabhuza bahole sive semaswati egidzeni umkhosi wencwala njengoba sewuqalileke ukugidwa khona esigodlweni eLitsitsini bube mhla bekatse singathwe ngiso sive semaswati lokufaka ekhathi lona libutho lacwebetelako libutho leluthango libutho lengatsha libutho lembali kanye-ke nakhololo. Njengoba nomkhosi sewucalile utawuthuthuka ngato tigodlo takuleli njengoba utawuthuthukela esigodlweni eNgabeveni bese uphindze uthuthukela kuletinye tigodlo njengoba uphindze ushintshane ngetigodlo seMpumalanga kanjalo naleso saseMbangweni bese sewuphetha ngokuthi uye khona esigodlweni eBuhleni lapho ingwenyama yemhlaba ibese seyichubeka njalo nekukhipha lona libutho lengatsha leliya bese liyabuya khona-ke eNgabeveni kanjalo naseLitsitsini. Inkimba Mavuso endzabeni emsakato echayile eMaswati naDumisani Dlamini esigodlweni eLitsitsini.